Vidjeli ste u našoj emisiji Laviće Prinove u zoološkom vrtu u Boru. Danas o jedinom preživelom mladunčetu lavića umjesto lavice brinu zaposleni. Umjesto slike roditeljske brige u kavezu Beloglava Dušana i lavice Kjare, nezainteresovanost i lenčarenje na suncu. Majčinski instinkt je očigledno zakazao. Rezultat samo jedno živo mladunče. 2 dana nakon parenja je nadvladao majčinski instinkt, tako da smo bili primorani mladunče da odvojimo od majke i da ga hranimo veštačkim mlekom. Kad majka napusti mladunče, neko mora da se stara o njemu. Ovog puta su to ljudi iz zoološkog vrta. Na svu sreću, dobro i napreduje. Trenutno je kod mene kući, u stanu. Hranimo je preko flašice, jede baš lepo, napreduje. U početku smo imali problema dok se nije navikla na mleko. I ovo tako da, ali sada hoće, znači. Evo možda, sada, vidite ona. Pre 15 minuta je jela i opet je gladna. Pa kao svako mlado kojem treba hrana i ovo, znači, jede bez problema, vidite. Mala lavica je maza i zaposlenih i posetilaca zoološkog vrta. Kada sam u zoološkom vrtu, ja uzimam mladunče da pomognem našem drugaru. Čuvamo ga svi zajedno. Kolektivna mama? Tako nekako. U zoološkom vrtu planiraju da naprave još jedan kavez, kako bi kada stigne novi okot, majka zajedno sa mladuncima bila odvojena od mužjaka, jer zov prirode ipak nekako treba nadvladati.